Lay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay na nanam Amirna. Ha? Asino a lalaki, tatang? Di kanayon anak ka motor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga ta Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy might. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima might na mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo itiday siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No kanayo na mapandita balay da jay. Bayan niyo tadamagag to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw. Ay na, naganger ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, ele. Ay, agpada tayo iti linuto si Daan saanan, kastama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laan, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mat Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunakla no si Kater Armon na. Madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya. Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan ko na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Diyak amo Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amo na ngamin adyak kayat dayjay aparakan ko na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O anya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wen tatang, tutor magayam ni Nana Mirna dayjay. Ha? Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat da dya lalaki ngam isaw. Imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala akwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dya alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada kat kaaruba tayo maalaida. Ay na. Nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigidan ka ngagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguro ay nakastut aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan.
Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay? Nagpasumay, sipsiputam amin na karaw-kaw. Ay, saos! Baliktadan tilubong! Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang kalaklakayan. Tala ka man. Anda ko mati binibiyang akin kaalaman. Magraraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo si kakarayon tiyan atensyon ka. Ipagod mo man kita asam na kanayon na agrugit dito sa ti balay ka. Ay, na, kanayo na nakapagod na kita aso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung magtipagrugitan na. Uray kumaano darusam. Ayan, te ebidensyam. Naisuro na kita aso, may. Ang muda, ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay nagkalokallong dito. Awang babain na kita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Sika sawan babain na. Bakitan na gumaras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy ti mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon at dalat ta kasinsin nung batyo tatang. Idi na minsan ni Tata Heleno. Idi kwan ni Nana Juaneng. Sa ita ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay na makiap-apat ar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Agrelax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan na ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto medyo nalamag baset. Ay. Ay na. Ayaw nga talaga ti gumaratigit ababagit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sili. Magasangan si Bray. Bakbakitan dalangan uran. Agpaaram na pailaan. Feeling kin-eager na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagaddil da kita dildila da. Sika at agkadil. Nay, apakasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika tigilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan aja agpampanuno. Nakarkaro ka. Umapal ka laang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at agar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, agar-aram kanyak. Feeling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Dahil pensyon mo, almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gaton, karangkang, papansay. Sika! Nanang,
adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wento, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Dito'y balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mo't dito. Makita data na iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay, pensyon ko laang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Haus, di mamaw. Naibagak samag kang kaiting. Samot Jak amo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay may para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato nun, Mirna. Aklunan na kaong tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung ipangot yaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan may. Ah, Agung ungat ti karuba yung Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kini tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor paribitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakapin na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tayo nakalaan tayo kape, kan tayo meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Masablugan ng paikot bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka, lete. Ni mo't gayam nanalete ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananantay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatag.
Agapay kayang pasurot na foot massage late. Ay, natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka matang. Apay ngayon paturong mo ti husyo dito balkon ngay. Para siya klaan, dayta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi si Bugay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Awa bibiyang mo. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, harap taw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel na. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin nangan tang anak da. Nga bisuda, sanda nga agkadut-dutan. Uwan nga ron, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong ay naklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga ron nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sonobya na ng bakbakitan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya! Tiag sile, magasangan. Uray bakit tanapintas ay sexy pa napunaw. May mayatan tikas ka yung tay ubing anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka nakulbutan. Apay ikunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa ng panuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng arami dyan. Di kayo laagbain. Ala, umunag kayong tatang. Pero sa inyo, di kayo lagbay ni tigas na araramigan yung. Ala, pastra kam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kwa na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Gawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sa anak magpatukan ko. Ay, di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan lang man na mga nawa ka nagityan na ta. Usunetan Eli. Usunet kayo na yan. Huston! Papanam, tese. Sungatat day nga Eli nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Huston, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tag-ispaling ta dito. Ha? Ay na, bitoy! Anawag ta anak mo, anawag mo to anak ko! Wanir na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Anawag mo ti anak mo. Barang dunggan na ta.
Sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tata Bitoy. Gapoy ti panagap-apayo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, adda dita. Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamot. Mirna. Liklikan tangaminen ti agapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapangagan ide. Wan tardamot ngamin ubeng a boyfriend mo. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Si kaki di Adan sama nagkinawatan yun ni Jay manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Awan. Jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna. Sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen. Saan asikatin kasar ko inay. Amumat apinikot dakla inay. Ala, wanan. Lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no subyan ta tinapalabas. Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Ewan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo. Ag-ex kayo gayam, ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapangagan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga ro ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangibaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublian tinapalabas may. Anya? Kat, adda-kada kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami biit ni Tessie. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang, Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta, Tessie. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang. Nalpasen ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano jay balay dabak mo. Oray dito'y balay pailaang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamay, ti bakakin kagad. Nasaya at si kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami ton iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat, sapay kuma, taag kaalaan tabelen. Sapay kuma, tasaan ka natangsit amanugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka,
natangtang si takpay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble akto, pay. Ay kat nukas tangarod, agkaalaan tano na singpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan ang managdaldalos. Agpadataan, nanang. Tama nagdaldalo sakmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan tungarodan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Papanam aya. Mai-release nga min tadtajelon ko. Nukas ta. Nagloan ka mat. Wan, nanang. Apay, nagloan kayo, mat. Katuan. Amangan numay sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapadak. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di balasangak. Loan. Agpada tangarod abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lonta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Manula ang matidiferensya na. Kat, anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, inta pa'y mangan tamabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agilibre tadakdakkel tinlon mo. Ay, o sige nga rod, day talang aya. Inta nga rod mangan ija toro-toro. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag tagururay ija iti order. May mayat ija toro-toro. Tanuin, surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000, nanang. Napintas deto ita automatic. Aya, ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagi ja in order yun, nanang. Ay nagkakanat, at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bale ata mausarmat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmat ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta agawid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklaya. Baklayan nga, nagdagsan. Ada inharkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo? Ay, inga. Plato mo manang. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, tay sunto tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Ti ka order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. Ada nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang? Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Nalalaing mamutay nga aglaw ni asawam. Ay, un nga ro tatang. Kadagito ilaang amwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yang. Nagpadaan dalaki di mo tin iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to utangan di asawa. Ay na, uray ni nanang mau. Lun-alon, kunam na nagsuswildo di dakil. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. Kat adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun
Sa pa'y makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katuan mala mapantangarudan Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Abumbatan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Makan amasang putanta dito'y balay. At kami nakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Makan amasang putanta dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matintirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo ti makan. Haan kayo kadi nga agdanag, Alan, tatang. At dahin take out may kanina na nga kanan nyo. Ah, Wen. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingka idasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan nanang. hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Dun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada anak katugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukang. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itid ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam, nga mawam kwartak. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibusan tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun da kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo iti ugali. O nga ro, tatang. Ay, kanahin ko mo't abagbagan ta sawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manan di anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay sukik apaggatgatangan iti ulos. Ha? Apay, agpapautang? Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron. Mapan tayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mut, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoy aglakla ko lata. Ay wen, nebelento'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Ha? Pangusarambanan iti kwartaya. Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito pautangan, friend. Ha? Ay, ay katuan kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ulis nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan tapno pa utangan nata. Ay, sige nga rod, nanang. Yes! Adaman ang kwartata, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Ibag man tadagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat
Adda tinautang tayo. Adan pag-down tayo. Sobra pa. Una, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Nay. Nay, aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga ado nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat mi. Naimas nga merienda. Anak kau, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga raw. Takas laki maranting damanay. Kan, awan damanay dito'y balay ko na ma. Rimwar damanay. Siguro, at damaning kwartada tatang. Laki di takas la daman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya? Talagang awan deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugakan. Ay nasa yate may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan dya asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadananang kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga min ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kananang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako akit natin. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Ken nayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nobyak ka na kayo. Ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam ka na kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasang kayaw kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayaw. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ubing ka. Agungat ni Alan, Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayaw. Kunak may maburing ak gaminan. Ngagmay sa. Kaya't ko, ti adda asawa na. Tapno adda katulungan ngaglako iti ules. Kwa. O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa tanya. Tagawid akpay. Inakpay mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kaus mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Diakon mangta dite dakkel
Tanay, medyo dakal ti utang yu edida mo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oo, pakawan mo't Di oray aw-awan. Oray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon dayjay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share dahil to FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ha? Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Ha? Inpan panawagan datameten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. ay, Inga, apay da ito impos da. Ay, Rupa yung makinibilay. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen dayta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutun. nene, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kasta ti bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, ingkayon, takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayon Ay, kwa. Ay, diyak kaya ti agpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. Adaking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan, no kayat mo ti sumurot kanyak. Intakid di makikarpintero ija enda ang kalbang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Tapay nga'y apinanawan da kami lakay. Wen, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Heh, resultan nyo dahil ang problema yaw. Saan ka kami nga iramraman? Bye! Hello? Ay na. Kaano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Aniya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Kahit, kumusta jay kalkalyam a kinabaknang, Luis? Bambanok na jay tatang. Apay, awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot nga minken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na. Agmula ka kitday tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumakna nga kayo no kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang.
Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti ag sarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may. Nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga ron tatang, kasla masaduta kon. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga ron. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak kano. Diyak kano mabilang tilugan ka. Talo kano adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagano kano ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit. Bumak nangak kon iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay tadi mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luis aya. No agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka. Agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsil-silpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat. At datay talaga na swerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso aya day jada mag-idila kay. Wen ko naklangarudan. Agpaiso day jay. Kat no damag ko nga dan nagdadakkel nga apartment da iti syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kasta aya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakit. Patsik ang makaswerte aktumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumak nang tantumat bakit. Papanamlina. Inak man makisak ka nanang. Tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda? Awan. Adda jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan itag nanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan, ananang? Ay ayatak ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaang, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amman met di anak mo, abalayan. Ibagam man met ngagsapol iti trabaho na. Kat no kanayon kung ay bagaday takin kwa na palayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, tadi nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't na abalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang matikas jay karagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga.
Adamot gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok kadagiti dadakkel a kayaw. Inlemmeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti dagati nang ilemmengan da kadagiti balitok. Adda pay gayam kadagiti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible baka nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Uray inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinapak nang. Bakit? Ni, adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga agkap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwestuak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkalagay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basikla pa nagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang kakadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka dagiti tao asaan nga amin asadot wano istambay ket awan napintas a masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina. Tane, kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon. Tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludok man tay barita yo. Nay, an-anuam ti bareta halina. Ay, kanalak man di likod ti kusina. May tani agurnong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalagsaw. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasangkaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala saanan tatang. Syakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mat sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa. Taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang iti unag ti dagat tinangilamangan day ti balitok. Pati kadag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandadadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidagpalas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Na, tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilyayaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin.
Sikan timangan, no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga min at sigurado pa'y anak kao. Pinadas kong na tatang. Nagado ngay mula kiday. Ang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan met masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak met nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayog tatang. Dito'y gayam tayang ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalimang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen, Luis. Pati bunton pagin tirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin da ita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga ang makalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan da ita. May sakumalang tisaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Adang matgayang bunton dito yung likod ti kusina bakit? Apay, di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Taman na bunton mo da ita. Iparit kit din ni tatang akutsyak di bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungay bag, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong la adaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tada aramidag. Anyat ko Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahoo! Lina ba kay? Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man dito eh. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalik na eh. Go abalitok ako tsara. Kung may sa atin daw. Paasid abalitok na giti ba kay? Ni, yelo mangagpay so ti kolor da. Nakalim da kita? Uwin pa kay. Ay naambak ng tan. Dayto yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palan ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ako jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na.
Nang kalyan na. Ije likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ije department store. Kat apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot tagkilkilatis ijay sentro. Ije mga rod ti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi ije adda ije sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Wen bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kunak tumang amin kang ka. Ordinaryo la akot sara kan tinidor dagi jay. Sa payatan apilik agatangan alukan agawid na. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit at tulungan na ngagtalon ditoy. Nasakit tinagam kuli na. Napaayak launa yan. Jack Macklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraip manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-maysa ka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka di nga wanan kontak yu kang kwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya ka batan? Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jak agawid ditan lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Sana ka mangrab-rabak. Inkakit di ikatin dagiti pampanawagan mo. Kan ikatin ti impos mo iti FB. Sige, tini. At dapat ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan ngagpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis. Jakman nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inanusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awataglatan ati kasat ko iti anak yo, tatang.
Kumusta, Lina? Luis, Oh, Lina, kailiw ka una mabit man lang, Luis. Ah. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit dimot, namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Prince, ha? Di ko na, saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang, nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Pulpud ka, Luis! Anusan kay ti manuatawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak ngarudan? Si Kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Nay, unay meten dayta sinaay mo sa around. Mangagsapay naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan? Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Kat sigod mo tanangisit ka. Kaya't kukumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada kumamat aircon ta no hanak nga linas lastugan edi. Linastugan na sasawam mait. Kunamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukot nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idinasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan sa around. Amok manen ti turungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayimaw. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iji pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay naggapuam. Nagpalingki kan samat Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inala tay pau iti asawak. Umadaniman nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, Mare. Han nga bale, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing, no, ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laeng akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare. Tanay, hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, una yun day dya nga Mare Alma.
Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manin ako nak bakit? Ano ko nga apalan, ti kasi nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan a ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga rod ta, ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat nga rudan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka ah. Nagadula ka ta pambarmon ay ah. Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga na banugak tani. Nagwatiwat tu mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanom ijay silid mo, tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunak lang no di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga eh? Marigrigatan ak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atak ka no ti panagadal ko. Ore siyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili iti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Ore siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpagkadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabyan ka matriko. Kung tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam mat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akas ti tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-lik ampay lang ti makiam-am mo ka dagiti babwa eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Una nang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan, tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Amangan no armon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu akursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mat. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta.
is straight to act tapno haampay lang nga makigal girlfriend. Di mo unay istriktuan tama nga no mabekkel mat jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nana Conching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labah. Datoy ti bayad ko, Nana Conching. Gumatangak man mo't, Nana Conching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangag biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. Ato'y tisang aribo. Ikisayo di tantibayad tigat gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan, Nana. Muto nga rodan data barbarya ta ilibre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay isang aribo laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matiti kasdi nga gatad ta siyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantanabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan maibagam iti dadya agayem mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out ang tumatlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chis-chismisan nakday jay Sharon, anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka, balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak, nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaan. Ngamit kitaan nyo mo Adamot basit makun-kunakon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak dayjay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kanina nang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin di makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngam no siyak, talaga ajakon kaya't tag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan ng adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam.
Uwan, nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan no makalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang aro din, nanang. Ado pa'y ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y na makaawid, ah. Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akasto ti langak? Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo ta mabalin na yawid ka? Ano saan ta pailangan ti kastoy? Saan na bale? Taawan mo't makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanagan nak, Rico. Jack amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak ah. Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kas nga agawid ak. Masapul mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw da nanang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan ah. Makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ma. Ada na si Kugak. Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya? No kasta. Inlimit mo, ti kadat no biyam. Isa? Bakit? Agparbang ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipakpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kuma nanang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang ang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat ang makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnak nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, ta nakasikugmat gaya man. Ay unay matan, Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichistis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nak ngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaala na pagadalan. Ngam ipilit yun, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yun. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga oray na kasiko ka, uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si Kugko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, ta nagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun
Mapanak mo. Si Kangay, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mo't anana. Beya, apaya masikog ka. Pakawanandak ko mananang. Mangibabain ka. Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan. Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko. Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Uray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makamo iti apo kok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko ija abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka no nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kano kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka diita. Kat nasakit pa'y latin mo kinibeya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalanggwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang altaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maaabalayan. Agyaman nak iti panangitulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. At dapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabuno inton pigat. Ala nga rod ah. Un gayam. No saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Si kaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam si ti makamo nga agbayad ah. Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw da naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao.
No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam, Jordan anak ko. Wala nang. Anyat makunayo tinobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pay. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiw. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Ni, anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka no inton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Ngam di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. Adalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man mag. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan aklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant kanu nga ron ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakit di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumot a sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Hape ka di. Kaslasan ka nga minakomportable. Kaslaburido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangin tagurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti agurder. Adto ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ati orderan ta. Nay. Adda tinidor. Asano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo no mapilpilitan ka laang. Saan mat ni? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang tararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay ng aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tiyar aramidan na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan! Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Ti mayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie Aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man wagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't agawin. Panawang kan, Jordan.
Nay, nagawid ka mo't adagaw skiray. Unak ba lumarabian ka? Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ah, Pinarsyakan na pa'y turupa kiti karne. Masurunak. ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasuna in anak kao. Ay no siyak, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din, ha? Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ti agtinidor. Timayab di karni asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Ta sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayon kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na, nagrabaw mo't arasunan. Ay nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabain no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan lagi ti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamot tan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mo't. Masakit mo't ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalaking? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental ka maut. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken ko na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manan anak ko.
Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Andan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balay da idi na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ha? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la atao. Kat inaklon ti may sa midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga ron. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni Kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipod nang break na kan Jordan, awan mo't tayo tinyam amuna kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo't ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki mo tawal paper ti cellphone mo, Kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga-ano ngay mat data? Taga iti syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam-amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, Kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din agbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok mo. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibagal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahay? Makabanong nga ron, tata. Arayo matgayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahi iti adayaw paraok. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to namadamdam at tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmerindan. Dakay latan kiray. Napsugak pa. Manak ka o. Nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairwa mitirigat na ichay. Napurmalaunay nga may. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinuno nga ikan asindata yaw. Natural at taga-syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka pa lang awag. Saan ka mo tasigod akasta Ag-breaktan. Anya? Breaktan. Sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibagam atap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagtidadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka.
Mangan kan Saan ka mabisin, tatang? di mon panunutin jay nobyom. Tsak met la kursonada day jay aparaken ka ta nakaarte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ay at tatang. Sana ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kayat dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Daita nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa iti agaram kan ka. Agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay dahil nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. Asika, kaano ama ki asawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papaniti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ila makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga ron. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't la maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay may isa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Arjay anak ko, ingkaman kitaan ni Uncle mo Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti marteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan niya, uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa tisang ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni uncle. Ang in-enjoy pa lang. Apay kaya sinukundang matan manang kuwana. Ay na kita manday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang subliak nga rin dyan. Balay ti kumparing Di da kakayat ijayon. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kulditong pa'y kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya.
Nagbayag man kami na mabalo dyan sa asawa na. Ang mga nusikat ti umuna ang maustal iti kastangar aramidang Basilio. Araklatan ti linaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na dyan pare mulo. Siya kumati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio iji kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway, ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabsat ta, Juana. Sipod pa'y iday, kastan taramid na. Imbag ano saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mang kursunada kenkwana. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang kwana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano iti tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa, kano saan ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Alay ko. Jakbat may mulagat tanda nga ti matak. Alay ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan? Ang mga nuan yan tinapasamak ka ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Ti matak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang Tonet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak matan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapisutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mabugsat sa mutin di angas ko. Di yu itulok uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni uncle. Sabalin tilangana. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din, to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado kaya alangit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo.
Kasano adi ka ag sakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy ibang kagkuhan. Ada pa dua akalding ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Pagkudwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa matay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jenwang laeng, agbating jay dua akalding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, may lakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan ka anakan. Ha? Kastaya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kalakwada. Kenapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatintong patibiyag ko. Ketrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya nanam? Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amapmapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga dayta nanang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayem na. Kat ni J.R. ngay mo at Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan.
Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Jak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan. Kun kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak atugaw. Makapaikawa mo't di takabsat takabagays. Mangas kasabamot din. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. Manang uling. Ayan yung ngay. Ne, agay ayabon. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamukan namang sango kang kwana. Dinakpanawan amanang. Manang uling. Ne, di kay pemot nakaluto na nan. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasangot tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Isu nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, uncle. Ang amkit di, maragsakan ak ta nagbalbaliway. Nasaysaya atin ti kastangar aramidin na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaang timapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas dayta. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismosa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kaya ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok, isasabag. Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sumardeng dita. Lugubandakan. Uy, lugubandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakalo. Lugubantay lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudo na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak,
may sagmakak. Itatanagbalbaliw akon, kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagiyay atat tao amang lugob kini uncle mo, RJ. Sa bagay mo't ka tiya, isubliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyong. Ay na, huwag manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat mo, pare Basilyaw. Kaisuna, ngay taka lang manay na si Mango ka na kamay. Ay, jak kaya ten ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakay. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay, katwan awan mo't mangipari, tanak ko. Kasta, adan nobyam. Wanang kal, kahit anyat planom. Ikasaramon, tinobyam. Wan ko maangkal, ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matag. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasar da pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Okay ka di, uncle? World resong na ita. Nailubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo na itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. O anya, nakasagana ka yaon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapag na. Kanido naman, nagpasintraw. Ni RJ mo't adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay,
Anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumanermon. Uray ko no di tay amot ti naglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay anyon. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wan ang nalabas mo't ti kina-stricto na. Wala, handa kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan diti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay anyon kunakmet. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko.